Masakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOOM Nihozo se nabon on nikupa tunong ng VANNOI THUSOH chum la chum ho anavikhom kiloite. Nikhunga lingset deikil Hetna Referendum Samlat gam Ukraine gam sung Donetsk Lohan sule Zaporizhia le Kherson munbe phapkhatna anom to hlonin Tuesday ni khochun ichi result chu phondo na ananei jun gamkai li ho chun Russia luding daisa na kilung tu ta in anei ta ve tin Kremlin akun phondo anahi hinla Ukraine le Western gamhon ichi vote ki bol chu sam ti chu adi lo a hiding dol helo chon na hi an TV nahi Ukraine President Zelensky in Russia in athil bolo di lo jing jong selgu ding agung povin Ukraine gam dan di lo ta to phawwa achi la piu to gon hi deikil Hetna referendum ti thei a hi poi an ti nahi aji chu an to result ding ki thei sa hi an ti be nahi hiji chun hichi Russia na to na chunga hin Ukraine intelligence hon lungle tha su lu le khorna akinei pi poi an ti be nahi hichi thu to kimen in United States Ambassador to United Nations Linda Thomas Greenfield in aung lungding ni khwa United Nations body a podo ding kilol no chu Russia in a chil happy sam referendum ho VANNOI gam hon Russia condemn a bolova chule hichi gam tha a ki phungdo chu a het pi apom pi lova om sa Ukraine gam gi ho su sit lowa om na ding le Russia sipaite gang thei pina Ukraine gam sunga kon akitol do na dingo chu guntup na akinai tai an ti nahi hinla Russian Ambassador to UN Vasilin Nabenzia in nilkalna ananei na bana referendum kinai chu transparent ale electoral dan le molto kito akibol hi an ti nahi amana sei be na hi referendum chu VANNOI gam jakhana kon independent observer hon gam somli akon vetlhana vetswina ananei ove anati nahi hichi observer hosun kin gun thua chun ngaidan ho media mangchan ana seijing ovin chule hichi gam sunga mi pitin kilung tu ta le thanom ta Russia abel nom dano amu chu kidang asawin akithangat lepi jing ove anati be nahi hichi gam kai si referendum chai a hi to alhona Russia in la lutna anei ding si solam kaya Donetsk le Luhansk chule alhanglama Zaporizhia le Kherson gambung ke khat si hin Ukraine gam hop liddan somlanga chan alozo hi hinla kaifa kun thupunin iti jong le gal ki matum jingding gam sung si hi kinungla te ding a hi ati nahi gincha theita senior Russian officer khat seidanin ichi gam sung si la lut na ding hi agang theipina hunglung ding haptakal khat sunga hi kichi la apiding a hi anati nahi alangkhana Russian President Vladimir Putin hichi Russia gama be gam hom ho hi ihamta Ukraine in ahin bulu kha le hichu Russia bulwa kilading achi saphana anasai banga territorial integrity of Russia hu nadinga nuclear government cha chanjong kimangcha theijin anapong doi nahi Russia in partial military mobilization dinga ko na anei to hlonin agiko tha tampi ho chun apan sa an dingo mun military base ho chu ajun jing ta nahi Crimea gambunga kon recruit tha tampi ho chun adal ho in sungmi ti ho to kilhana military base ho ajut masangun ananei ovin hi muntam pia chun in sungmi ti hon acha tio anauti ho chu thilung pomle lungthim gi ta hlana ananei ovin hi hichi recruit tha ho chun Ukraine gam sunga galmuna anapangsa Russian sipai te chu ahu u atha cha beding ova ki sol hi hinla kisuna military training lingsi na nei lo sipai lu tha ho chun malama galma isan hin ki khel sa theding oham ti chu mi tampi lungdon na khat jang chu hi singa hi ga he thei khat chu hi chi Crimea gam jong hi Ukraine gam sungma an hiya
kumsang ni somnali kumatsu Vladimir Putin in referendum minput sa anala anahi. Hiziatsu tu chong special military operation tia zong hi panlana anayo hi. Israel sipaitian Wednesday ni Khutsun West Bank muna zenin khuvela raid at sila pinava Palestine mili anakaabli uvin sule mi som lilili velin itsia chun kito khana ananay uvin ahitin Palestine Health Ministry akon tu ponchun anasizin ahi. Israeli sipaiti saidanin zenin refugee ke machu achi sa phana bom anapo ke sa apang mini chu anikisialo anahi izia chu hichi laimun chu Israel sipaitian matdo na dinga naw in munchu ana nawa ki kaptuna ana soa galgu bolti ni chun thina ana tol hona hi ativ na hi. Wednesday ni khwa Israel sipaitian raid a bolo hi achi sa phan hwapet ahin bol jingo Palestine miten Israel gamsunga bulo na ahin khosit sa jingo tol hona ki bol zom khatsu hi agiti. Athitin ila khat pa hi Rasman Hazam akitin ama he Palestine galgu bol achi sa April ha center Tel Aviv muna bal anabulwa panga polison anathao sopipa hizong agiti. Israel hintu ni chana West Bank munhoa hi operation zawal achila apio anahitan Palestine galgu bol thal choiho hol nahi achila pi jingo hi. Adia ki haboi namun hi zanain le na blos mun ahin tu no kha pina ki buina ahin Palestine tampin thinazong ato ohitai. Gahet thei khatchu West Bank mun hi achi sa sangkhat jako somgup lesagi galayapet Israel ten anato pha awana hitan hinla Palestine ten West Bank gamsung pumpi hi Palestine Authority in aloihon thunaina anayo hi ativ na hi. Hinla aphat sia Israel te raid ja hi Palestine Authority ho hi thanaina hi hata alha samsa be hi. Iziachu Palestine mite hin President Abbas vaihom na hi hata adem zingova chule PLO insecurity lama panga Israel te to kihet tona anayo hi hata aza ada zingo hi. Alangkana Israelin chamna umnedinga Palestine Authority in galgu bolho sunim neding nga hata panala ova raid ho aha bolo angai je ativin hi. Ichitu to kimanatsun achi sa phanazong Israel Prime Minister Yael Lapid in Palestine Authority hon tha anei zolo na munho hoilai mun hizong le mi pholo ho su mang ne dinga na ki tong ding a hi tia kitip na zong ananei sa anahi. Tu din muna he Jews te adinga nikholopi holidays ho ahong lunto kelhona Israel sepaite hin hata ki vienna chule ginmo namun ho raid bol ne hi hata achila apiu a hi ekiti. Achi sa Shanghai Cooperation Summit jawapat Chinese President Xi Jinping mielmu ahilo to hlona thulang leng tampin China chunga lunglut na nei tampin achunga thil za chom hlung ahilo le hian tang hi dana ani ki sei chu Tuesday ni khutsun ni khus som lakhat zoin agam sung mi pi mudin anom kit ta hi. Achi sa July ha azong President Xi Jinping hin COVID net na to kisaya Hong Kong akon ahong kili achu mi pito ki muto ki kom to na akon ani ki kangsi anhi. Ichi chunga jong chun thulam leng tampi an so do manin military ko mahilaw le party sunga ki kalna ji a chunga ipiham khatlung dingin thu thang anomin hi. Hinla geldo thai khat chu authoritarian a ki vai hop nagam sung China to bunga ahi Chinese President Pu hin tunay na lingsiat anay na bana agam sung hi surveillance state stia ki hi ahi tol hona akidaw pi adi zawding sa law khop ti the hil hi ahi chule constitutional term limit kisan asu baya ama term limit kisan jong adai ta asu saw be hin lai ahi.
THUSOH panapat na sinasan nga hozose asung si wa agi panaw kahit ka ubi THUSOH thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si be